Portugal je bio na korak od katastrofe protiv Kolumbije. Da je Davinsonov Sanchezov nožni prst bio i malo manji, Portugal bi ušao u nokaut fazu noseći poraz umjesto remija. Bukvalno da je Sanchez nosio broj 42 umjesto 44, bila bi to pobjeda Kolumbije 1:0. Ali to nije zastrašujući deo. Zastrašujući deo je to što je Kolumbija potpuno otkrila šablon za pobjedu nad Portugalom. I sada taj šablon pripada Hrvatskoj. Što znači da ovo nije samo još jedna utakmica nokaut faze. Ova utakmica mogla bi potpuno da promijeni odnos snaga na čitavom svetskom. 5 golova protiv Uzbekistana prekrilo je mnogo toga. Taj rezultat je izgledao kao potvrda. Portugal stiže, Portugal funkcioniše, Portugal postaje pretnja turniru kako su svi predviđali, ali tih 5 golova sada izgleda manje kao izjava i više kao distrakcija od dve partije koje bi trebalo da svake portugalskog navijača malo uznemire. Protiv Kolumbije, Portugal je zabeležio samo 0,7 očekivanih golova, Kolumbija je proizvela više nego duplo. Prema podacima koje su pratili Opta i drugi analitičari, Kolumbija je pokušala skoro duplo više šuteva, kreirala jasnije prilike i kontrolisala duge periode utakmice i fizički i taktički. Portugal nije izgubio, ali nije ni zaista konkurisao. Postoji razlika između preživljavanja utakmice i igranja u njoj. Bio je jedan tim koji je pokušavao da pobedi i drugi koji se samo držao i nadao kontranapadu. I Kolumbija, tim koji nije ni morao da pobedi da bi završio prvi u grupi, bila je ta koja je pokušavala da pobedi. Vitinja je završio sa skoro 54 od 54 pokušanih dodavanja protiv Kolumbije. To je izvanredna statistika za veznog igrača pod pravim pritiskom. Ali evo problema sa procentom uspješnih dodavanja, ono ne postiže golove, ne probija defanzivne linije. Kolumbija je jednostavno stala na Vitinju, oduzela mu prostor u završnici i čitav portugalski napad usporio je do puzanja. Sva ta čista dodavanja nisu proizvela skoro ništa opasno. Bruno Fernandes je drugi deo ove zagonetke. Bruno koji igra za Manchester United, onaj koji pokušava pasove za koje nema razloga da ih pokušava i koji čitave utakmice ubrzava instinktom, nije se u potpunosti pojavio za ovaj Portugal. Na reprezentativnom nivou igra u sporijim kontrolisanim okvirima. Sve se proverava, sve se reciklira. I dok ta disciplina možda čini Portugal težim za presovanje, čini ih i znatno lakšim za odbranu. Prestaju da budu nepredvidivi, postaju strpljivi, a strpljivi timovi ne razbijaju organizovane odbrane. Ronaldova situacija je malo drugačija i iskreno malo nepravedna. Trčao je, presovao, padao dublje nego što biste očekivali od 41-godišnjaka. Problem nije trud, problem je servis. Ofanzivno. Problem nije samo Cristiano Ronaldo, to je servis od strane Portugala i nedostatak kreativnosti. Ako lopta ne dolazi u opasne zone, on je prisustvo, a ne pretnja. Protiv Kolumbije centar šutevi u 16-terac bili su toliko ograničeni da je jedva bio primjetan. Navijači Portugala će vas podsjetiti da ovo nije bez presedana. Na Euro 2016 Portugal je remizirao prvu utakmicu, jedva prošao grupnu fazu bez da je ikoga ubedio i onda osvojio celo takmičenje. Ali protivnici na tom turniru nisu ništa nalik onome što čeka sada. Tim koji stoji između Portugala i 16. finala izgradio je čitav identitet oko toga da organizovane, strpljive, posedački nastrojene protivnike tera da izgledaju tačno onako neuverljivo, kao što je Portugal izgledao protiv Kolumbije. Hrvatski brojevi protiv Gane skoro da nemaju smisla. Generisali su samo 0,42 očekivana gola. Pri takvom XG ukupnom broju, većina modela bi vam dala oko 30% šanse da postignete gol čak jednom. Hrvatska je postigla 2, pobedila utakmicu i to je uradila dok je Gani prepuštala velike delove posjeda i terena. Na papiru Gana je trebalo da pobedi tu utakmicu, podaci kažu da je Gana trebalo da pobedi tu utakmicu. Hrvatsku to nije zanimalo. Ova verzija Hrvatske ne operira na volumenu. Ne treba im 15 šansi, ne treba im dominacija. Što im treba je strpljenje, organizacija i onaj jedan moment kada se koncentracija protivnika spusti dovoljno dugo. Sve o Zlatkovom Daliću, postavljanju na ovom turniru viče efikasnost nad estetikom, preživljavanje nad spektaklom. I evo šta to čini zaista zastrašujućim za Portugal konkretno. Hrvatska je udobna kada prepušta posjed. Žele da protivnici imaju loptu. Žele duge periode sporog izgradnje napada, jer je to kada se defanzivni blokovi smeštaju, distance između linija se upravljaju i utakmica na kraju stiže do momenta koji Hrvatska čeka.
jedan blago rizičan pas koji ode pogrešno, jedna druga lopta koja padne na hrvatskog veznog u prostoru. Jedan kontranapad pre nego što se Portugal reorganizuje. Ovo nije slobodna, protočna Hrvatska iz 2018. koja je stigla do finala svetskog sočnim napadačkim fudbalom. Ovaj tim igra potpuno drugačiju igru. Hladniju, strpljiviju, spremniju da apsorbuje patnju. Modrić sa 40 godina oličenje je te promene. Ne pokriva teren koji je nekada pokrivao. Niko razuman to i ne očekuje od njega. Ali ono što radi umjesto toga je kontrolisati emocionalni ton svake utakmice u kojoj igra. Sredi terena načinom na koji može da razvuče loptu, pokretima, pronalaženjem pasovnih linija, koliko je lukav i pametan. Protiv Gane, kad god je utakmica pretila da postane fizička i haotična, Hrvatska je pronalazila Modrića. Primio bi loptu u džepu prostora, odigrao nešto jednostavno i odjednom je utakmica bila ponovo pod kontrolom. Ne zahvaljujući tempu, ne zahvaljujući presovanju, već zahvaljujući razumevanju. Ovako izgleda 40 godina fudbalske inteligencije u realnom vremenu. I Vitinja će direktno u to utrčati. Vitinjina snaga i cirkulacija, pronalazi uglove koje niko drugi ne vidi, drži loptu u pokretu tempom koji guši ekipe koje presuju. Ali Hrvatska nije tim koji presuje. Pustit će ga da cirkuliše, pustit će ga da završava dodavanje za dodavanjem ispred svog defanzivnog bloka i čekat će, jer Modrić je proveo 2 decenije učeći tačno kada cirkulacija postaje očajanje. Zna trenutak kada vezni igrač prestaje da dodaje sa svrhom i počinje da dodaje iz anksioznosti. Tada Hrvatska kreće. Zbog toga početni gol znači više nego u skoro svakoj nokaut utakmici na ovom turniru. Portugal postigne gol prvi, čitav taktički plan Hrvatske se raspada. Odjednom moraju da napadaju. Defanzivne linije idu više, prostor se otvara iza. Leaov tempo, Neves koji juri napred, Bruno Fernandes konačno u utakmici koja zahteva instinkt, a ne kontrolu. To je Portugal koji izgleda zaista opasno. Brze tranzicije, direktna izgradnja napada, trkači koji stižu u 16-terac pre nego što odbrana može da se postavi. Ali Hrvatska postigne gol prvi, sve se preokreće. Portugal mora da juri. Modrić upravlja tempom iz dubine, usporavajući igru tačno do ritma koji Hrvatska želi. Svaki portugalski napad postaje malo žurljiviji, malo manje strukturizan. I čitavo iskustvo Hrvatske u nokaut fudbalu, izgrađeno kroz Katar, Rusiju i svaki duboki turnirski pohod ove generacije, govori im tačno šta da rade sa prednošću dok ih protivnik juri. Bili su ovde ranije. Španija, Brazil, Engleska, Belgija. Nijedno od tih imena nije zaštitilo nikoga kada je sudija zasvirao i Hrvatska bila u prednosti sa 30 minuta do kraja. Plafon Portugala je neosporno viši. Ovaj tim ima kvalitet da naudi svakome koji je još u turniru. Vitinja, Bruno, Leao, Neves, Nuno Mendes, Ronaldo, to je startnih 11 koje bi većina nacija uzela bez oklevanja. Ali Hrvatska nikada nije morala da se meri sa plafon protivnika. Trebalo im je samo da ostanu dovoljno blizu da pritisak pređe i greške počnu da stižu. Što duže ova utakmica ostaje nerešena, individualni kvalitet Portugala počinje više da liči na individualni teret. Odluke se stežu, pasovi postaju kraći. Šutevi iz distance zamenjuju kombinatornu igru koju niko ne može da otključa, kontrola versus strpljenje, posed versus efikasnost, individualna briljantnost versus kolektivna disciplina. Do finalne svirale u Torontu, jedan pravi kandidat za svetsko već će biti na putu kući. Ko prolazi dalje, Portugal ili Hrvatska? Javite nam u komentarima.